дар мактаби хусусии Камоли Хуҷандӣ чорабинӣ баргузор гардид. Мақсади он бедор кардани завқи хонандагон ба ихтироъкориҳо буд. Дар чорабинӣ сокини фаъоли шаҳри Хуҷанд нафақахӯр Нӯъмонхон Ҳасанов иштирок дошт. Ӯ аз ихтироъкориҳои худ ба хонандагон мухтасар нақл кард. Масалан, ихтироъоти дастгоҳи нафаскашии сунъӣ ӯ муаррифӣ карда шуд. Вай нақл кард, ки он барои табобат кардани бемориҳои диққи нафас кӯмак мекунад. من این چیزی که با ما عیان هست مثال گریم هزار اسپان ما می‌دانیم که از دوره قدیم می‌دانیم که پدران و مادران ما از اون استفاده می‌بردند. از این خاطر من یک دستگاه ساختم که از سوختار بی‌خوف است. از آن جمله در شرایط خانه اون را ساخته استفاده بردن ممکن. نه اونقدر مشکل است ساختنش. аввалин таҷҳизоте ки қаҳрамони гузориши мо ихтироъ кардааст ин радиопередатчик, яъне таҷҳизоти паҳнкунандаи мавҷҳои радиоӣ буд. Вай ин таҷҳизотро ҳангоми таҳсил дар синфи ҳафтум ихтироъ кардааст. Ихтироъкории машғулияти дӯстдоштаи Нӯъмонхон Ҳасанов мебошад. Мақсади асосии ташкили чорабинӣ ва муаррифии ихтироъоти вай бедор намудани завқи хонандагони мактаби хусусии Камоли Хуҷандӣ аст. ما در مؤسسه کمال خوشانتی ما بسیار چیزها را آموختیم. از آن چیز هزار اسپان باشد که در وقت کرونا ویروس بسیار آدمان استفاده بردند. ما همون چیزها را استاد نشان داد و ما از خود کردیم. باز که نامش اکسیژنراتور می باشد همون چیز را استاد نشان دادن و خیلی از چی عبارت دیگه فهموندن و همون چیزها را ما از خود کردیم و در آخر درباره پرچم جمهوری تاجیکستان معلومات دادند به ما. хонандагони ин муассиса аз ташкили чунин чорабинӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. таъкид доштанд, ки суҳбат бо ихтироъкорон ва шахсони ҳунарманд боиси васеъ гардидани ҷаҳонбинии онҳо хоҳад буд. қаҳрамони гузориши мо Нӯъмонхон Ҳасанов ихтироъҳои зиёде дорад, аммо барои хонандагон танҳо 2 ададашро пешниҳод ва муаррифӣ намуданд. таҷҳизоти дигар ин барои пешгирии бемории сироятии COVID-19 мусоидат мекунад. ранги болои сурх اینش سبزم اینه مابین سفید اگر این یک باشد این چقدر میشه رنگ سرخ اینه اشاره میکنیم یک ایکس این یکونم ایکس نش یک ایکس иқдоми муаррифии ихтироъот дар мактаб аз ҷониби роҳбарият хуш пазируфта шуда толибилмон то андозае барои ихтироъот рӯй оварданд. ҳоло дар мактаби хусусии Камоли Хуҷандӣ зиёда аз 200 нафар хонандагон таҳсил доранд. ин гуна вохӯрии муфид бори аввал сурат гирифт, ки ҳадафаш васеъ намудани ҷаҳонбинии хонандагон ва инчунин бедор намудани завқи онҳо ба касб мебошад. гузориши Мафтуна Шукурова, Шаҳзода Аюбова ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.